uva Jesu bafundi bakhe bekasolahamba nabo hambe bayasala ngendlela amen bazalwane hambe bayasala ngendlela nalabo besehamba nabo lebese basele babancane asahamba nabo bayakhonona la ndleleni amen bazalwane uthi Jesu sekhona lokunyenyanyisako yini amen bazalwane Lesi-ke na uqhubeka ukufunza lesi ngoba Jesu bekadala into tabo ngamunye nangamunye amen bazalwane lesi futhi ubona labo bekahamba nabo bekadala into tabo kusilabanye babo abakholwa amen naliqhubeka lithi lokuthi asibe bangakholwa mbamba labanye babo abekhulumela Judas amen bazalwane ngithi-ke mina yathi kodwa umuntu nakawatoka amakona akho noma safuna ukubulala ukufuna lula amen bazalwane Judas bekumlomunye wale bekahamba nabo uJesu nawuthandaza eGetsemane amen bazalwane kule yansaba le amen bazalwane wathi noma satakuthengisa Jesu nguye lofika wanga Jesu yebo nguye lowalayela laba lokumbulala ukuthi hey le ndoda itholakala kuphi amen bazalwane ngiyabona umama wafika wamama amen bazalwane nithi nje ndlulisa kusibazalwana nasizaneni uma sangane iqiniso amen bazalwane noma ngabe makubona umzalwane uyawadi kodwa kungabi makubona ukuthi umntume ufuna ukumbulalela lapho belo khona amen bazalwane amen ithi nje asangane ngeqiniso bazalwane inkosi yami sanibona kwendlulisa amen bazalwane